ख्वाइरमबन इमा कैथेल फेब्रुवारी 15 हांगदौरी कोविड-19 लाइचत मरम ओइदुना मतम सांगना ख्वाइरमबन इमा कैथेल सिंह हांगबा यादना लाखिबदु लाखलिबा फेब्रुवारी 5 महौसागुम हांगदुना पोटफम फंबा हौरगनी हाइरी कोविड-19 लाइचत संदोरक्तुना ममांग चहिगी मार्च अरोइबा चेओलदगी ख्वाइरमबन इमा कैथेल अहुम फंबदा अथिंगबा थमदुना लाखिबनी अमरोमदा कैथेल फंबा थिंगलिंगी मनुंग कैथेल अहुम असि सेमजिन साजिनबगी थबक लेंगाकना निंगथिना चथरकपनी पनबा याबदी लेबाक सिनबा थुंगना लॉकडाउन तौद्रिंगगी ममांगदगी मणिपुरगी इमा कैथेल सिंह थिंगखी मतम सांगना लेपद्रबा मतुंग लाखलिबा फाइरेनगी मरी निपानबा फेब्रुवारी 15 कैथेल सिंह हांगबदा लेंगाकना याबा पीरे हाइना ख्वाइरमबन इमा कैथेल सिनफम अमसुंग सक्तम कनबलुप की प्रेसिडेंट थौदाम शांतिना संगाई एक्सप्रेस ता फोंदोरदुना मसिगिदमक हौजिक कैथेल संगसिंग सिट सेंगबगी थबक चथरी हाइबा वाफम थमलखी थौदाम शांतिना हाई ममांग चहिगी मार्च थागी अरोइबा चेओलदगी मणिपुरदसु कोविड-19 लाइचत संदोरकपदगी मणिपुर गवर्नमेंटना सेक्शन थौरांग लौखटपा ओइना लॉकडाउन अमसुंग कर्फ्यू थमदुना लाखिबनी मणिपुर गवर्नमेंट असिबु लुसिंगलिबा चीफ मिनिस्टर नोंथोनबम बिरेनगा ख्वाइरमबन नुपी कैथेल सिनफम अमसुंग सक्तम कनबलुपका कयारक हन्ना उनदुना कैथेल हांगदोकपगी मतंगदा वारी सानबा लेख्रे हाइबा वाफम थमलखी हौजिक मणिपुरदसु कोविड लाइचत असि पुंफा फरे हाइबमक नत्रबसु खरा साफरलबनिना मतम सांगना थिंगदुना लाक्लबा कैथेल सिंह हांगनबा थबक लौखलकपनी हाइकी मतम सांगना थिंगदुना लाकपना ख्वाइरमबल कैथेल पोटफम फंबी सिंगी मुंगसिंगी सेनमिलोंदा फिबम साथीना सोक्चिलकपदगी खम थेंगना अवाबा मायोकनरिबनी मालेम सिनबा थुंगना संदोरकपा लैना मायोकनबगी सरुक अमा ओइना थिंगदुना लाकपा कैथेल सिंह हांगदोकपगी फिबम लाकपा सिदा ख्वाइरमबल कैथेल गी लेमरेल सिदबी इमा कैथेल फवोइबी इमा कैथेल अमदी इमोइनु इमा कैथेल अहुमसी ngarangdagi लेमरेल सिदबी इमा कैथेल दगी हौरगा सिट सेंगदोकपगी थबक चथबा हौरे सिट सेंगदोकपगी थबक असि ख्वाइरमबल इमा कैथेल की पोटफम फंबी सिंह केदो मार्शल वाकर यूनियन सेंद्रो अमदी मणिपुर फायर सर्विस का पुन्ना खुसमनरगा चथखिबनी ngarang manipur fire service ki personnel singna ayuktagi laklaga numit jungba phawba kaithel manungda ising kaptuna sengdokhi ngasina phawoi bi ima kaithel sengdokpani hayengsu imoinu ima kaithel sit sengdokani haina su mahangna phongdokhi chief minister ka ख्वाइरमबल कैथेल लुप का वारी सानबदसु फाइरेल गी मरी निपानबा नुमित फेब्रुवारी 15 दा कैथेल असि मसामंगना हांगदोकनिंगबगी अपामसु लेरे कैथेल हांगदोकपा सिदा chief minister na पोटफम फंबी इमा इबेल सिंगदा खुदसा हामदोकपा यावना कोविड की SOP ngakna पोचे योनबा अमदि कैथेल अहुम निंगथिना सेमजिन साजिनबगी थबक तौरबनिना पोटफम फंबी सिंगना पोटफम फंबा मतमदा तरुताना ना फमनबा मोसिनदनबा अवेयरनेस पिनिंगबगी वाखलसु लेरे हाइना महांगना फोंगदोखी अतोप पाओमना अंगांग नत्तब लिचत चलम नुपा अमा चही 13 फादोक पिख्रे मचा नुपी थोकपा नुपी मचा अमदा नुपी ओइबिगी इकाई खुमनबा hanjin-hanjin मांगहनबगी मारा लेरबा नुपा अमा ngasi कोटना चही 13 कैसुम संगदा थबक सुदुना लेबगी फादोक पिख्रे कैसुम संगदा लेदुना थबक सुबगी फादोक पिख्रबा मियो अदुगी ममिंग बाबुल कोल चही 59 महक सिलचरगी श्रीगोना गुल बस्ती दगिनी केस असिगी आयोना लानखलखिबा रिपोर्टा कुमजा 2015 दा बाबुल कोलना सिलचरदगी महाकी मसानुपी थोकपा चही 12 गी नुपी मचा अमा पुरक्तुना उख्रुल डिस्ट्रिक्ट लाइरिक तमहंदुना थमलगा कुमजा 2016 गी मार्च थादगिना मे था फावबता कयारक हन्न नुपी ओइबिगी इकाई खुनबा मांगहल्ली हाइना माराल सिरखिबनी उख्रुल वुमेन PS ना लौखटपा केस असिगी हियरिंग चथरबा मतुंगदा स्पेशल कोर्ट पोक्सो उख्रुलना केस असिदा चेनरिबा बाबुल कोल माराल लेने हाइना सही असिगी जनवरी 10 दा हाना लाउथोखरबनी ngasi sentence hearing chathaduna court asina mioi asibu sahi 13 kaisum sangda leiduna thabak suhanaba phadok pikhibani court na phadok piraba mioi asina sahi ani gi manungda fine oina lupa lising kun thina bakhangan baga loinana karigumba masida ngamdrabadi ahen ba sahi 3 amaga phadok ki matam sangthana ba khangan ki loinana district legal services authority gi khuthangda state government na victim da compensation pinaba su court na khangan ki atopa pawmana film actor Dhanamanjuri leikhidre मणिपुरी फिल्म की सकनारबी एक्टर सगोल सेम धनमंजुरी मसागी अनाबा मन मरम ओइरगा ngarang nungthil singjamai waikholm lekai da leiba masagi mayumda leikhidre mahanga leikhidaba matamda masagi chahi 53 sukre धनमंजुरी मणिपुरी फिल्म 50 gi mathakta saruk yaduna tongan tongan ba saktam langduna kumki mahak best supporting actor female yauna mana kya phangkhre film da natana mahak मणिपुरी theater gi saknaरबी artist amasuni MDU हाइबदी मणिपुर ड्रामाटिक यूनियन दा मतम सांगना आर्टिस्ट अमा ओइना लेदुना तोंगान तोंगान बा रोल क्या सुद लौख्रे थिएटर की लाइन दा महांगना कुमखिबा सिंथाबा याबा ममिंग चटपा प्ले सिंगी मनुंगदा ngaबोंग खाव पनबा याय leikhidre bi artist asi nat sankritan gi saisapi amasuni
नाकलमरोमदा ngasi film forum manipur gi member singsu leikhidre bi actor asigi aroiba mathong mangam pangthokpada haikat leikat tambada saruk yabaga loinana minute ani tumina leptuna awaba phongdokhre hairi artist asina leikhidaba si manipur film taibangda achouba mangjaba ma oibata natana matam sangna menkhatpa ngamlaroidaba ahoba ma lehuragani hainasu film forum manipur gi chairman S Mangol Jauna phongdorogli atopa pawmana COVID-19 vaccination gi matangda lana paw shandokpa sing cherak phangan gadori India gi oina COVID vaccination thas gi tara taruk tagi hokhibaga loinana ngasi phawda state asida Covishield vaccine frontline worker singda ka pa hokhibadagi karigumba side effect amata leibagi report tawdri government na COVID-19 license laitaba mafam ama ohenna bahona riba sida kanagumba na vaccination gi matangda lana paw shandoklabadi ain gi matungina mahak adu cherak pigani haina state ki health department na phongdokhre Manipur government ki additional chief secretary health and family welfare na thokiba serol magi matungina India government na leibak sida COVID-19 license asi muthan wagi damak thasi gi tara taruk tagi state amasung union territory singda leibak asina puthokpa vaccine makhalani Oxford AstraZeneca na saba amasung Serum Institute of India Pune na puthokpa Covishield amasung Bharat Biotech na saba amasung puthokpa Covaxin vaccination tawbagi thabak leptana sathari Vaccine animak leibak sigi National Regulatory Authority na yamna safe oiba amasung immunogenic oi haibasi mangjongna na phongdokhrabani Manipur COVID vaccination gi thabak si leibak sida Prime Minister Narendra Modi na hudokhiba numit adudagi sathaduna lakhibani State asida Covishield vaccine asi khaktamak sinaduna ngasi phawbuda kariguma vaccine kapkhiba mi amatada side effect leibagi report laktri State asida medical doctor singna vaccine asida thajabaga loinana state asigi masak naiba medical institute sing RIMS Zenims amasung sijagi doctor singna mapung phana saruk yaduna lagi madugi matangda makhoina vaccine asi kaplaba matungda miyamda makhoigi oiba warol su phongdokhrabani karigumba chairak sida aranba warol singda yumpham oiraga mi kayana vaccination tawbugi matangda aranba wafam kya media amasung atei social media da phongdokpa thengnare maduna maram oiraga vaccine asi kapada mi kayada singnaba pokhale asigumba aranba wafam sandokpa sina miyamda vaccine asi kapada phattabugum uhalle Masina maram oiraga government na COVID-19 manghannabagi damak sangsilakleba khongthang asida apanba ohelle hairi Punumak asina maram oiraga mipum khudimang na COVID-19 gi vaccination asigi matangda aranba wafam sing chandokpa tawroidabani maduna laisat asidagi punumak pungak thokpa ngamgadoribani hairi Kanagumba mana natraga organization amana vaccine asigi matangda aranba wafam media da sandokpa thengnarabadi mahak natraga organization adu Disaster Management Act 2005 amasung Indian Penal Code 1860 gi makhada phaduna chairak pigani haiba section wafam su serol asida panli Atopa pawmana COVID contract staff singna health director gi ka solon sinkhre COVID pandemic ka mari leinana contract basis ta lokhiba COVID medical staff singna makhogi phangpham thokpa pe matam chana pithokte haiduna medical director Dr. K Rajo gi office solon sinkhre Kongjanga du da saruk yakiba MTS staff sagol sem romana hai lakliba February anida COVID care da medical staff ama oina thabak purakpa thamari suraklabasu tha ani dagi hena pe pibidri COVID ki luraba tanphamda thawai khubak ta haptuna imung manungi masa masuna phawba naksinabada ki hangoiraba patient sing adugi damak ka thokpaga loinana thabak tawrakhibani Laina asina khara nemtharaklaba matamdadi bifam thokpa pe pibidriba karigino haina medical director Rajo unaba lakhibani amadi Rajo leiramdabadagi mahaki office asi solonsinbani mahak nai aikhoi gi pifam thokpa pe adu leingak na thubada pithokpiu loinana tha ahum gi contract lokhiba thabak asi tha ahum ga amuk sangdokhibani malem gi oina covid ki saitheng asi hojik phawba loidribani maram asina makha tana service ki matam sangdokpiduna leingak ki pakholoi ohenbi kho haiba wafam phongdokhi Atopa pawmana wari sanaduna warosin purakna ba honagani CM Harau thelda sariba National Sports University NSU gi lamasi liangmai naga singna khundaba konsa khulgi manung chanba lamni haina khuladu gi miyamna sangsilakleba khongjang asi athu matamda wari sanaduna warosin purakna ba honagani haina Chief Minister Nongthonmam Birena phongdokre GM Hall da pangthokiba Martyrs Day thoramgi nakalda paumi singa unabada Chief Minister na mathaki waphamasi phongdokladuna mahangna hai Sports University sabagi lamgi matang asi hokhiba 2016 da ayat apan amata leitana loisinkrabani mamangda ayat papirakhiba amadi wafam amata pukhalakhiba leitana handakta lamgi matangda se na wafam thamlakpa asi laibak thibani tongan ba furup amadi kanglupna punna khundari ba lamda masida hanadagi hauna furup maselgi marakta political oiba mawngde yana dabagi mami adumak ta duna lagi asigumba nungaina daba sing asi loisinduna amata oina punsin bada matam khara disangani adubo hanba leitana honagani
हंडकी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी असिगी मतंगदा अथु मतमदा वारोइसिन पुरकपा ngamnaba लेंगाकना वारी सानगनी मसिदा पामदबा थौदोकसिंग थोक्तनबा मियामना सौगतपियु हाइकी पाउमीसिंग हंगबा तोपो हंगमगी पाउखुम पिरदुना एन बिरेन हाई महाक मसा पाउमी अमा ओइना हौरकपा ओइबना लमदमसिगी पाउमीसिंगना थेंगनरिबा अवाबा अमदी खुदोंचादबसिंग चपचाना खंगी मरमसिना मियामगीदमक याइफनबा कथोकपगा लोइनना होनरिबा पाउमीसिंगी येंगलगा वन टाइम मेजर्स ओइना सही निफु मंगागी मथक्ता लेबा पेंशन स्कीम ददी याहुदबा पाउमीसिंगसु स्कीम असिदा याहोनबा फिरेप लौबनी ममांगदसु पाउमीसिंग असिगी खुदोंचानबा स्टेट लेंगाक असिगी CMIST कार्ड सिंग यंथोखरबनी मतुंग तारकपदसु पाउमीसिंगी याइफनबा थबक थौरमसिंग लेपा लेतना पांगथोखिगनी हाइनसु फोंगदोखि मणिपुर की गवर्नर नाजमा हेप्तुलाना चीफ गेस्ट ओइदुना जेएम हॉल द पांगथोखिबा मार्टियर्स डे थौरमदा मदुदा चीफ मिनिस्टर एन बिरेना फंक्शनल प्रेसिडेंट ओइना सरुक याखि थौरमदुदा डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर वाई जॉय कुमार वर्क्स मिनिस्टर TIS बिश्वजीत एजुकेशन मिनिस्टर S राजेन महूट मिनिस्टर O हेनरी टूरिज्म मिनिस्टर O लुखोय कैब एंड PD मिनिस्टर थोक्सोम सत्यव्रता DGP LM खौते चीफ सेक्रेटरी राजेश कुमार नचिंबा मरोइबा कयासु सरुक याखि थौरमदुदा लेबाक सिगी निंखा तंबगी इहौदा leikhidre थौबसिंग इकाई खुनबो उत्पोइना मिनिट अनि साइरेन खोंगदुना तुमिन्ना लेखि थौरम पांगथोलिङै मनुंग इम्फालगी मरुओइबा लंबिसिंगदा गाड़ी चटपा थिंखिबना मरम ओइदुना इम्फालगी मफम कयादा ट्रैफिक जाम चाउना थोखि जाति की मपा हाइना खंगनबा महात्मा गांधी बु नोंगैना कापतुना हाखिबा नुमित जनवरी 30 दा जाति गी दमक थवाई कच्रबसिंगी नुमित हाइना लौदुना असिगी थौरमसी पांगथोखिबनी।